Guawalo Aijak Art of Combat 10 edition Batailaimungo Kwplai wngwi haino hai kaini gold medal Mankha hasteni mixed martial arts batainai rok. Karak shalo kaini gold medal tei hasteni mixed martial arts batainai rok no tuyei hasteo kifili sokpaikya borokni coach Amit Mora Singh. Lai thangnai 20 May salmariwo Guawalo Aijak mani Art of Combat 10 edition Batailaimung. Amit Mora Singh ni tuidulmung bai a competition o batainani bagai hasteni khoroksa mixed martial arts batainai rok. Hasteni thangnai khorokba mixed martial arts batainai rok wngkha Aijak Jamatia, Sudip Jamatia, Somorjit Jamatia, Ishan Konwar tei Nanbar Rangkhol. Batailaimungo 67 kg category o Kwplai wngwi gold medal Mankha Sudip Jamatia. Sudip Jamatia NIT ni final year ni student. Abo haikeno 57 kg category o Kwplai wngwi gold medal Mankha Aijak Jamatia. Aijak Jamatia Ikfa University ni final year ni student. Goa thangnai hasteni o mixed martial arts batainai rok Amit Mora Singh bai train khlaijak. Amit Mora Singh MMA ni khoroksa championship winner. Brazil ni jiu-jitsu bai srungmung na harjak khoroksa MMA phrangnai kaham. Ibongkha Art of Combat kaisa kotor event season number 10 Guawongo isagabo chini India ni borok players buto te plus phatani alga jaga ni countries ro ni players ro buto USA Russian ro bakse England ro ni khayo ke isagabo professional buto game te plus amateur bongo but chung sini bo first MMA debut sini bo first sini academy simi Tripura legends ke Tripura ni first academy MMA academy ke ajagan simi chung first time pro no competition no talang mani ke pro no chung professional this time chung amateur thungka ke ajagao Sudip Jamatia bo ke NIT oporo third year bo second round bo knockout thega bo no opponent no ke bo ajagao ko gold trophy Mankha ke te khoroksa ke Aijak Jamatia bo ke third year oporo Tripura Ikfa University wo bo bahino first round very first round no bo ke DKO khaika technical knockout bo bahino gold trophy Mankha eketai khorokta sinroni simingte bo thungka Nanbar Rangkhol bo hungke pura third round pro complete khen thungka but this time bo jitiwe malia but happen kaham no perform khaika I hope in future bote bo kaham no better khayano ke bro fast pula thumani kisa confidence ro ke kisa lack kisa lack of confidence kisa nervous ro tong ekete khoroksa ke Somorjit Jamatia bo bahino ikhaini no third year ni students bo bahino kaham no thungka ke bo second round jora thungka bo kaham thungka but first round bo pai tongman no but kisa bo nervous ni bagai actually bo kisa hari thanga bo first time bon bagai bo kisa kotor event si bo ke te last thing ke Chini roni tongmane Ishan Konwar bo Assam ni but bo Tripuran poreo kunjubon ko kendriya vidyalaya Agartala wo ke 12 students bo class 10 ni bo bahino kaham no thungka bo bahino second round no thangai bo bahino second round no jora bo game thungka bo kaham no pai tongmane bo maybe weight ni difference boni kisa weight kabang ni 5 kilos weight kabang no bo challenge khai thungka nike ajagao bo kisa heavy nang thanga but kaham no perform khaika first round second round no thangai bo hari thanga nike so total 5 competitors thaman bisingo khorok no hinke gold trophy achieve khaika te khorok tam rono bang wish khai bro maybe in future bro kaham better no khaitan bo category o khela thunjaka Sudip Jamatia hinke 67 kg under 67 kg wo Aijak hinke under 56 kilo hinke Ishan Konwar कौन सा 67 kg उसके बाद नैनबर रांखोल इनके 52 किलो अंडर 52 किलो स्ट्रो वेट इनके ताई समरजीत इनके अंडर 70 किलो अच्छा नॉन खेला न मों खेता म बम खेला MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स Karak shalo borok no lamsongna ni bagai MBB birkhung kholawa thangai sogoi kha borok ni nukhung ni borok no khobai martial arts no hamjaknai hasteni joto lukurok Rajakhor aguli ni simi Krishanoni kokthom Chini Khorang